Yo, what's up mga choy? So karon mga choy, magto mi karon dito sa diara sa Richo kay diara may mulang tawag street dance. O ba na akong bata o akong asawa ta dito. So magto mi karon dito kumlantaw ra mi kay street dance nila ron yang hapon ng bukusan. So let's go tara. Sir. Hi Sela, hi. Alright, back to namin dito sa spot na mukhang magdoon nga lang taon. So, dagan-dagan yung tao ron, good nero, dagdahan na nag-ideyo. Sabi ka dagang tao na. Malisang rata niyang. Ilang taon may karoon, festival. Bukusan festival. Sana, street dance no? Street dance party. So, let's go. Grabe na kadagang tao guys. Dagan na tao. The presence of all judges of the street dancing competition. Yo, yo guys, nanamid diri sa sayawanan nila nga street dance. Unsan ni sila nga team? Si Lisa nga team ang naguna. So dire sila mag-stop karon og dire sila manayaw sa street dance. So pakita na ko sa inyo guys. Yung logo na ron. Awa guys, bas. Si Lisa nga team, si Lisa. It's the way street dance. Ayaw pa lang. Grabe kadagang tao guys. Ako ba na bintong driving? Muda ka nag-skitcher man dyan king. Ya? Kita na. Nakawait. Maguli nakawait. Grabe kadagang tao. Sulit. And that was contingent number 2. Wala na yung katulong contestant dito sa festival Bukusan. Kontak vlog. Ano? Atras daw mo. Bukusan paminuhon ko. Ginansa! Albor 1 this way! Lungsod sa ibo! Hey!
Kajanaw ni Kajanaw guys, Kajanaw sila. Tagala. Grabe ka biboy lang sayo guys, grabe ka bibo. Sulit po nilang team. May nakuha na palupad sa drone. While the contingent number 6 is preparing, we would like to thank the following sponsors. First of all, the Nickel Asia Corporation, Kajinaw Mining, Lumad Basilesanhon, Rizal 1 District. Go!